Bhuti, siyakubingelela, siyathemba ukuthi uyaphila mfowethu. Mhlawumbe uma sichazela ukuthi ubhuti ubani wakwabani kuphi, and then kuzokwenzakalani la. Siyabona kugcwele abantu la sikhona khona endaweni yasenkungwini kuyi-video yakhona. Mhlawumbe ubhuti akasichazela ukuthi kwenzakalani futhi yena ubani wakwabani. Sibonga candidate, igama lami ngumsa wenkosi wakamngomezulu, ngibuya eNyatheni. Namhlanje bekushaya u-door to door. MK beyisebenza ngokukhulu ukuyikhanda namhlanje ngenhloso yokuthi le ward le ufuna ukuthi ibuye emkhontweni, ixolise ngemaski umkhuhlane zakadla ngokukhulu ukuyithoba. Kodwa namhlanje sizothatha isifungo nokubopha ifindo lokuthi le ward iyabuya iza ku-MK ngokukhulu ukuyithoba. Mhlawumbe njengoba siyeza ukuthi usiphuma ngale kwaKhongolose futhi ubushoshovu esikhulu sakhona, yini ekukhiphile, yini futhi ekunikeze ithemba ukuze ugcine ube la ukhona khona namhlanje? Zakadla izinto azenzeki ngendlela esuke silindele ukuthi zenzeka ngayo. Ikhalazo namanje stili sesekhona, ubufakazi baloko uyabona, sila enkungwini siseholweni. Uyalibona ihholo ukuthi linjani, kuneminyaka le hholo linje. Ezinto zezinto-ke ezisenza sibe namahloni ukuthi sizongena sishaya u-door to door egameni le-ANC sothi sizothini ebantwini zakadla ekubeni izinto zingenzeki. Ezinye-ke zeyizathu lezo ezenza ukuthi cha ake samukele umsholozi ngoba siyamazi ukuthi